kantong one irai na mga bensa me sadi peterai abu te genau bepenelembeng tanah katana nagena aya de tawa sedia pa milei paemen alei nenango solei ngayo iena sei kadi o maen ae ma pa milei ato pagila no amunte ala lawe na biye ulaweng kon osade rade ko pae kau bepengai gerengi ke koroni tahun di makangna dia ilaka tanah pemakai negenau pepan pemen di sakai wakiram albodu kasen age ade norarama gekang gereng kamal lebu ade mekan ase aero age sama karempan sakara orana naino kadiri duka bekare ibesen ala kai wate ai gunyela lewi ina mie ya en bela sehiten de ai mani na gua sakit tadi nawana naino kadiri du naino rende nangko naino tanah tade mana tade mengko buke ya biye la
dira dia muda ai sekain ewa kerana manun kuolile katana pemakai naga awe gira alo meng ene buau sawe la na derra nu ko selen ada kana mana ku hudina kaya metang bang kita beakan sekaterai bekapa pekasan ko sae widia pe ini eke iran nakagi sesekan na pe kerawe kon ane ian nasakna di bodong panalani sama watain sen alen den karong ko pa ka kelas imi aleng geyen araen wau na bosogo penaga gosa na dia dia patara sawera ayala laga kanuna teye gakempemen ana eu ande mi henganona de da awalona nen de ta wala di rowa nala di be iya adile dia patara sawerena kagi menerena na dia kena sesekayo kerale dire diem ama ode nami apa emina kai sopa terile hila
di detawa sedia gusto belah kota para seye kaliume ai mai na oba pan pemakai ngepai nama neming ya guru pamilya lang adia di kuning